Talwashe me wakan as dial tin chaloy ken lasko ba ko subaje la deka ke jep niken no metalwa mi dit kamen chalat kama kana Jesus EAC MY Newland Church and fundraising and chalatin cha yutu chokte 2.5 million awawanyam chaga jep yoto jeka ka nindang jok korodian kera kula la talwa mi nindi ajana gorko ba ko subaje la deka ko na me dopkel me denas de ko nyam ko je re kwani Yesu Elijah me awkan ideatin kon tin charge nokko be ko bu la deka ka loish to boy amu galong en man chala ne ideal chiben an gwasa me ko ba church building ba yuko ba ko go ka ba ga je lot be ka yendial tintene amenity dit woni am ko ko sibade ker ka yebe pos be rep ka tin kon chamun be rep radian ko dalaro to jaga gwada kam ko jamme mo telu kon dial ka je ko ban ko ban ile ka kam ci kam kon to ti dial te ka je ka ba ka je ko ste ka yak show the panka dan dial ko sheneme ko ci gwalsa ko do dan ci ko da yalla ka je 2.5 millions woni am tin charge kay ngos ba luak ama ba jale ka ta kamal biya ta kamal janda na to